Ja sam Frančiška Tahija, rojena Balkovec, rojena 6. februarja 1934 v Ziljah. Kje ste pa živeli med drugo svetovno vojno? Moji spomini na drugo svetovno vojno so od 40. leta se spominjam, ko sem bila upisana v prvi razred osnovne šole. In živela sem v Ziljah, starši in brati in sestrami. A ste hodili v šolo v Ziljah? Ne, v šolo smo vsi otroci iz Zilj šli v Prelog, to je bila naša osnovna šola. Aha. Spominjam se težkih dnevov, ko so prišli italijanski vojaki v Zilje. Najprej so bili tako zvani fašisti, kratek čas so bili v eni hiši. Za njimi so prišli financi in so se nastanili v 3 hišah. Pred hišo, ko smo šli otroci v šolo, pred eno hišo je bila tako zvana rampa, lišica, in tu smo morali pozdravljati buongiorno. Onda so nam odprli drugo stran, pa smo šli mimo njih. Nismo šli po glavni cesti v Preloho, nego po Preče, tako da je bilo bliže. Tam so nas dali zaustaviti partizani. I uglavnom su bili iz Hrvaškega. I oni su nam pokazali kako moramo njih pozdravljati. Pa smo se znali smutiti, pa smo govorili buongiorno, pa su nas malo kregali nas i onda su nas naučili da govorimo smrt fašizmu, sloboda narodu. I tako smo šli u školu i u školi smo morali tudi pozdraviti buongiorno. Pouk je kratko trajal, nisu to bile one učne ure. I uglavnom župnik je prihajal pa nam slike pokazao, to se spominjam dobro. To je bil prvi in drugi rad, to je 40. leta in 41 i 42. Spomini se dobro, so sveži, nikdar i ne pozabila, ko su prišli talijanski vojaki s automobili po vasi i vse moške, mlade in starejše so pobirali na kamione i peljali u internaciju na Rab. Tako su naš sosed je bil oče in sin na Rabu. Oče je umrl tam, sin se je vrnil. Ker oče je svoju hranu daval svojemu sinu Ivanu i tako je on preživel i prišel nazaj. I onda se spominjam groznega dneva. Zilja je crkva Svetega Antona i na Antonovo 17. januarja bilo zmeraj prošćenje. I naš župnik iz naše fare Preloške je pri maši objavil koliko ih je umrlo na Rabu. To su bili takvi trenutki, cijela crkva, svi, kdo je bilo u crkvi je jokal. Med njimi je bilo i naše Jakov, a najveć su bili mladi. To su takvi trenutki da se ne pozabio. I ko je bila kapitulacija Italije, se tudi dobro spominjam.
pri nas su bili vojaki vsi šolani. I oni nisu sploh bili kot da su nam neprijatelji. Zmeraj su znali priti, a otroke su posebno radi imali. Tako da smo prvič znali mi otroci neka slatkiše su nam nosili, tako da smo i pomoranče i oni su dobivali od doma, od svojih staršev, pa onda su znali nam otrokom prinesti. I mi smo imali već krav, pa smo imali mleka dost, pa su po mleko k nam prihajali. Tako da nije bilo nigdar neke težega spopada med partizani i Italijani. Edino, ko se je znala zamenjati komanda, onda prvi, taj novi komandir, ni znal situaciju. Dakle, fanti, ki su bili partizani iz okolice, nigdje nisu napadali postojankov zilja. Edino, kada bi prišla patrola ustaška tu ob Kolpi, onda su znali iz bunkera, ki je bil tam pod eno hišo, kjer su oni stanovali, od su znali malo postreljati, ali to bila mala patrola, oni su se znali vrniti u Bosiljevo. Dakle, kdo je postreljal iz bunkera? Italijani. Italijanski su na ustaše znali. A dogodilo se je da, če smo se otroci dole na Kolpi kopali, ali kaj u letu, onda su znali tudi vojake ustaše streljati, ali nisu nigdje nikoga ranili, nego su proti nas su znali streljati, onda smo bežali doma. A proti otrokom su streljali? Da. I to su ti spomini.